Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Luz. Iti Santa Maria Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay iti pakasarita akan ayat. Ajak tupulos malipatan. Buena papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, mangan kayo tananang. Adto'y pa'y tisidaan. Agkakaimas ti sidaan, anak ko. Kaslawan ganas ko. Ni, abay nanang, adda ka di sakit yun. Awan mo't kit day. Kuma, naragsak ti mga no adda kadwatang nga apok. Ala ni nanang, apo adagos, katawan pa'y mat-asawa. Ay, puwera angaw, Los. Bakit akon? Kayat ko asakbay amatayak, makitakpay ti apok. Ay nananang, mabayag kayo pa'y amatay. Kan saan dak kumamat nga i-pressure iti day tabanag, Saan mat analaka? Ay, saan ka nga umubing, Los? 38 ti tawan mo. Panunutam kumamat ti agasawan. Adamot na talgad at trabaho. Saan mat analaka day taabanag, nanang? Managson niya, nagpintas mo't tanday ta washing machine niyo? Ginatang man ni Los. Tapno saan kami amarigatan ngaglaba. Adamot tay sigod a washing machine niyo. Ay naperdin day jay, Pilar. Ay na, nagpintas a talaga dahita. Nagdakkel a washing machine. Sakat kompleto pa'y. Dayta mo ti pagyamanak, Pilar. Igatangan nak ni Los kadagiti makatulong kanyak. Ay, malagip ko gayam, manang Sonya. Apay no ipaaram mo ni Luz kan ni Ruben. Sino a Ruben? Kay nga'y kaaruba mi abaak. Wan amokod. Wan, mabalin mo't, Pilar. Nanang, auntie, nangukuti saritaan nyo. Luz. Saritaan mila ang bag. Adakan ka, ano kayat mo? Suggestion ko laang sa anak ang makibibiyang iti love life mo. Naipag-arabihin, Luz. Kastamat, Ruben. Apay, anyat gagaram. Umay ka kung mapasyaran. Ada trabaho kinton madamdama. Pasensya ka na, no madisturbo ka. Home base nga ti trabaho manipod nag-pandemic. Kat nairanamat apang rabi iti duty. Pasensya ka na, no nadisturbo ka. Umayag to, no awan trabaho. Uray sa ano? Anda ka di bagbagam, Los. Awan. O sige, tani, dandanin mang rugi ti trabaho. Sige nga rod, mapanak pa'y. Naibagmanan arabiin. Adda ka di gagaram, Benny. Adaman damagat manak. Nupudnot ni mangmangag ko. Ganya kasinsain. Agar-aram samat ni Robin abaak ka ni Los. Kasla saan mo't akayat ni Los? Anya? Palpaliiwag. Kat saan mo't nga agbayag ni Ruben no umay dito'y balay? Ay, saan ko man nagpilpili ni Los? Ang mga numabakatan abalasang. Iso mati kanayon ko nga ibagakan kwa na kasinsay. Baro ni Ruben. Awan sabit. Awan puto na. Anya pa itisan na kayat. Ay, kasaritam man, Benny. Tabarang sikati denggan jay kaanakam. Ay nananang, uncle, saan aga po talim mabasa kun iti kalendaryo kat kumpor mila ditan alalaki ti pilyak. Sa anak mo't adesperada kat.
Adda kagayang bitasitag. Wan, nanang. Sikat ipampanunutan may kaanakan. Iswa makiasawa kan. Denggan na kami kuma. Pasensya kan, Barok. Ngam awan ni Los, napan ijay ilay. Kasta ka din, Nana. Urayo ko na. Mala, no makauray ka, nasaya at mat. Pasensya kayo na, Nana. Mayak iti alas 3. Awan anyaman na, Ruben. Tasaan kamot ang makapasyar iti rabe. Tadamat duty ti anak ko akas call center agent. Huwan nga rod, Nana. Dahil tapay ti pagbainat iti anak nyo. Ngamin, napintas ti trabaho na. Iding to ta siya ka. May saak lang naman naron. Saan mo kumaatagibas sitan ti trabaho mo? No awan man nalon, awan mat isa ang tayo abagas. Adamat gayang bisita yun, nanang. Bisita, Los. Itay nakapay nga urayan. Naimbang amalam mo, Los. Kung saan ka na sumangpat. No amukla ko mga adaka. Sana kumapay ang nagaw-awid. Ay, saan akasta anak ko? Saan mo kumamot nga angawon ni Ruben? Okay lang, Nana. Sa anak mat nga arsagid. Ni Albert yung mga diya ka mo ngam nalagaan tirik na kankwana. Hello, Albert. Hi, Luz. Thank you for answering my call. I'm pleased to hear your voice again. Why you called again, Albert? Just want to hear your beautiful voice. I have a beautiful voice, but I'm not beautiful physically. No. Don't say that. All is beautiful in unique way. I have given you my picture already. I'm not slim, but with chubby face. For me, you're so beautiful in my eyes. But your feeling might change when you see me personally. I'm fat. I know you will be discouraged. No, my lady. I'm not like that. I'm not. Oh, really? Asino mo da yung foreigner na kanayon mo akasarsarita iti silpon ba? Ni Albert Dayjay, nanang. Gayam ko from Dubai. Ay, saan ka kumangagbid do? Ala ni nanang. Friends kami lang angat. Ken may sa half Arabo la angat tani mother nakat from US. Ay, uray pahay. Sa bali ti kultura na kita a foreigner, kada tayo a Pilipino. May mayat matla ang tipada tayo a Pilipino. Ni Ruben a kalugaran tayo. Amo tayo amin ti kababalin, kan puon na. Ngam nanang, awan matirik na kankwana. Amirisa man nasaya at los. Nasaysaya at antay tao nga amom, ngam ti foreigner at di mo pulos ammo ti kinatao na. Anya, ada foreigner na gayem ni Los. Wan kasinsen. Ba nag-adyak kayat? Nay, apay adi mo kayat ti foreigner nga agbalin ang manugang. Ay, saan kasinsen? Kayat ko ni Ruben, tamo tayo ti ugali na, kan kinatao na. Husto ka. No dagiti daddo madita, kat kayat da, ay saan kanyak? Ay narigat ti basta agdalaklatan. Una, saan nga amin kat napintas ti gasat da iti foreigner? Ang damot na kita'y daksang gasat. Ay, wan kasinsen. Isuan ni Ruben ti kayat ko makatuluyan ti anak ko. Ay nananang, Uncle Benny, dengdenggak ti saritaan nyo. Ngam di mangarog kayat ni Ruben. Iso nga isardeng nyo daitan. Gaputan na bakit anak abanasang? Mangpido taklatan iti tao ajak magustuhan? Ay na, anak. Masursurom matlaang ni Ruben nga ayatan. Nga may nasingput mat aparo.
Ay na. Nagimas matoy kapiyo, balasang ko. Day tati kapit, anti, barako. Nagimas at talaga na ito'y kapi Ala, agkape kayo lata, anti. Pangururayan nyo kininanang. Napanbiit ije palengke. Wen Ay, wen gayam. Damag ko nga da kano agar-aram kan ka a foreigner. Ala ni anti. Nakadamagan nyo mo't nga iti dayta. Basta naamuhak. Ang amom balasang ko. May mayat at talaga ti foreigner. Tapno makapasyar ka iti sa bali a pagilyan. Ay saan akas ka ni Ruben akalugaran tayo? Di ka pa'y makaadayo. Naimbag pa'y kada kayo, anti. Takasta ti panunot yo. Ngam ni nanang, di na kayat. Saan apan nakibiyang? Ang sikat ti agpilay. Tas ikamot ti masaknan. Ay na, day taman ti kayat ko kada kayo, anti. Uray kanayon kayo nga umay dito'y balay nga agkape kan agmerienda. Tanasaya at dagiti bagbagayo. Kan, da kayo ti makaawat kanya. Nasaya at may kaita arabi. Kayat kamat akasarita, Ruben. Naibaga nga ni nanang mo. A day off mo ita. Ay, ninanang at talaga. Sapay kumaan. Tasaan ka maumakan niya. Napasyaran ka. Day tamat ti kayat ko nga ibagakan ka, Ruben. Anya day ta? Day to'y kumanti maudi apa ng pasyar mo kanya. Ngam, apay. Makadisturbo akadilaunay kan ka? Saan mat? Yamkit di. Diyak kayat amang namnama ka. Nakasagana nga guray. Diyak kayat amasayang ti panawan mo. Agbiro ka laangan iti sabaling ayatam. Saan ka din nga agbaliw day tapang ngadang mo? Lading nita ka, Ruben. Kayat ko tagbalin anapudnukan ka. Iso nga itatanasa pa pa'y. Ibaga kon ti pudno. Nasakit, Los. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Ibagamlaan. Nagchat ni Albert. Umay kano dito'y Pilipinas intun umayabulan. Nay, naragsak kan samot amang basbasa dita silpon mo. Da kayo magayam nanang. Hunak no napan kayo naturugan. Saan nagpaya makaturog itinaamuak? Anya day tananang. Ay, binasted mo matgaya mo ni Ruben. Nagipulong kada kayo. Saan mo't kiday? Ni Uncle mo bay na itinangibaga. Tanasabat na kano ni Ruben, anabartag. Ay, kastagayam. Pasensyan Tadyak mo't mabalin apilitan tiriknak nanang. Ta sino ti kayat mau? Di foreigner akanayon mo akasarita iti cellphone mau. Ay, ko nanang. Anya ako Lawag man. Iti mabiit. Umay dito'y Pilipinas ni Albert. Anya? Na. Anya day ta package. Asino tinagpawit? Ay, tay foreigner agayam ni Los. Unangkel. Kahit nalukatan yawn. Ay, saan pa'y Ay, saan naka-entry daw? Ay unay kan kasinsin. Package day tan. Si kansa mo ti magagaran di ta package kasinsen. Ay kayat ko Ay, apay adiyo pa'y lalukatan. Ay, Lukatan minto kano intun sumangpet ni Albert, Uncle. Kastagayam. Ay, kayat mo asawan. Umay dito'y Pilipinas dahi di aporinar. Unangkel. Sumangpet iti mabiit ni Albert. Kat di kayagdanan. Adda amin para kada kayo. How's my place, Albert? Oh, it's very nice. Peaceful and a lot of trees. I love it. But our place is very remote. Oh, never mind.
The most important thing is I was able to prove that I can visit you any point of the world. I never expected that you will visit me here in the Philippines. I told you so, and I mean it. I want to marry you as soon as possible. What? Why you're so in hurry? We're not getting younger anymore. But don't worry. I'll go back first to my country before I'll come back for our wedding. Okay. If that's your plan, then I agree. For I had proven your faithfulness already. Ay na, nagpintas matan dito'y beach anapan ang tayaw. Ay katuwan Manong Benny. Ay nagasat launay ni Luz. Tadapong riner a boyfriend na. Ay na, Luz. Adda nagsaya atan ti panagbakit mo abalasang. Tanasaya at taw ti masakbayam. Wenanti. Uray siya, nagasatakmet. Makita mo na ito'y baro sapatos to. Kanamin nasuot ko. Regalo na da ito. Isumot lagayam ang naglawa ti isem mo Manong Benny. Agoray ka. Apay ngay adi ka matagtagare manang sunya. Ay saan ka kadian naragsak? Paisaw, saan ka kanian naragsak? Nagadumot ti regalo ni Albert ken ka. Ay, agdang-dang gaklaang iti saritaan niya. Ay, manang sunya, ag-move on kan. Nagasat kit di ni Los. Ay, puno day ta. Nagasat ni Los. Ken uray da tayo, nairaman. Ay, awan maibagak. Ay, wunan. Ala, intay kat manganan. Nakasaganan ti makan. Ay katuna, kaanakan. Before I will go back to my country, I will give you a little amount. Manungay, Albert. Ay na, agagatal na kitidakulap ka. What did you say, Uncle? I said, you're so kind and good. He said, you don't need to give them money. No, it's just a small amount, honey. Oh, Uncle, here's your 10,000 pesos. And 10,000 also for you, Mother. Ay, thank you so much, Albert. Ay, thank you. Ay, kastaman ti manugang. Sana nahimaw, Thank you also, Albert. Ay, diyak kumakayat nga awat. Ang takababain. Ay, manang. No saan mo akayat? Itin mo kanyakaon. Awan babain ko kay. Anya. What did you say? Nothing, Albert. They were just thankful to your gifts. They were so happy. I'm so happy too. If I saw them happy with my little gift for them. Thank you so much, honey. Kalpasan ti 5 bulan, nagsublimanen ni Albert dito'y Pilipinas. Tinungpal na ti Karina kanyak nga ikalay sanak. Kat saan ka nagbidot iti pangadeng ko, Mr. Lonely. Ti panang pilik kan kuana. Gapo ta tinrato na kas reyna, nulabsan ti agsarita. Daytoy man ti pakasaritaan, tuy pagayam mo, Luz. Agyaman pagayam Luz, iti daytoy apakasaritaam, ket kablaawan ka. Tauray makuna anaudi ti idadateng ni ayat ken ka. Ngem perfect timing amakuna. Ala, sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagayam nagpailinga di tinagan a Luz, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Marilyn. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, nagbalin ana uyong ti asawak. Idi na pa ay iti arapaap na para kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marilyn. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dahito yan ti allowance mo, Shena. Kan, dahito matkan ka, Vera. Agyamanak, nanang. Agyamanak mat, nanang. Say-saya atin nyo ti panagadalyo. Anak ko. Ikarigatan da kayo kan ni tatang nyo apagadalan. Agingga iti kabailan me. Uy, nanang. O sige nga rudan, nanang. Mapan kamin kin ni Vera. Ala, anak ko. Kat agan-anad kayo. Ay, imbaglakit din. Taado akanayon ti agpadait kadata. Uray kaskasano. Maitid ta ti kasapulan da Shena kan Vera. Sapay la kumaa, tamakalpas dan. Iti kasta, makainan na tamertain. Awan papanan na, no di ti makalpas dan tumatlaeng. Sumarunong tumanan tayo buridak ta. Eksaktun to no agkolehyo nito. Nakalpas tumatanda Shena kan Vera. Basit pa'y apanaganos, bakay. Allah, apay ada kayo matantag lutluto, nanang. Kinunak mo't asyak ti para luto. Urayan daklatan as sumangpat nga gapoy di pagadalan. Amok ngamin ang mabambanlog kayo ti pagdaitan. Ay, kunak ngamin numaladaw ka sumangpat. Text kumat kada kayo numaladaw ka sumangpat. Awan mat problema kanyak anak ko nga uray siyak ti agluto. Ala, agi na kayo kid din, nanang. Siya kung ti mangituloy iti lutlutuan nyo. Alaman laang gan. Ay, anya lakad to'y anak ko na yan. Agam, ay, nagswerte ak. Tanaad na anak iti anak. Akasken ka iti kinasingpa. Anya, saan ka makaawid? Kunam. Wala nang. Ado ti aramidan mi dito yung pagadalan. Iso anong mawalin, ipaw itulaangan ti allowance ko. Sige nga, Rod, anak ko. Ibaon kong tulatan ni Tom. Taiso ti mapan mangipawit. Agyam anak nga Rod nung kasta, nanang. Ay, basta dyan ka na yun nga ibilbilin ko kada kayo, Laglagi pa nyo kumaaka na yun. Win ka di, nanang. Saan ang masapol nga ulit-ulitan nyo? Sige nga, Rodan, anak. Kat agan-anad ka, aka na yun. Uray si ka? Saan ka mo't makaawit? Vera? Saan, nanang? Apay? Saan ka nung mag-naagawin ni Shena? Saan ka nung nga, Rod? Taado ti aramiden na. Talaga busy amin nga estudyante ita, nanang. Iswa saan kami ang makawin? Ala nga, Rod. Taipawit ko mo't ti allowance mo. Tapno maminsan ti panagpawit ko. Agyaman na, nanang. Agan-anad kayo dita, anak. Saan ka no ang makaawid dagiti kakabsat mo, Tom? Iso amapan ka agpawit iti allowance da. Apay ka no asan da makaawid, nanang? Ado ka no ti aramiden da. Anya ko mati aramiden da? Di na magyo ka di? Apay, saan da mabalin nga aramiden dito'y balay ti bagbagada nga aramiden da? Jack mat dinamagan, anak ko. Sapay ko mata, saan da nga gululbud, nanang? Saan mat siguro? Ala, itad yung arodan kanyak ti kwarta. Taipawit kon kadakwada. Ay, saan ka numan na makaawit agiti angkap sa itaabulan?
Anya launay ayat yar aramiden da. Tas anda makaawid. Kasla imposiblimat dayta nanang. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Danunan nyo man ida nanang. Ilaan nyo matan ida iti abastuda anat natang. Tapno makita yun no anya ti aramiden da. Unsang agpaisaw. Tapno makapasyar tamat, lakay. Sige. Intun bigat matlaeng. Agbiyahe ta. Bakit? Lakay. Dahito yan ti dagos dagiti anak ta. Sige. Tagtuktukak. Mabit lang. Nanang. Tatang. Anya tiraramidin nyo dito eh. Shena. Apay akas ladakkel tachan mo. Pastrakin na kamay. Tapno di tao nagtipag sa saritaan tayo. Kuha tatang. Nanang. Apay asaan na kami akayat apastrakan? Alaw may kan bakat. Sumrekta. Tatang. Mabit lang. Ada lalaki dito'y dagos yaw. Asino day ta lalaki? Naimbangal daw yo, tata, nana. Asino ka, kunak? Kuha, tata. Siyak ti kayan ayat ti anak yo. Di kay madanagan. Ikalay sak ti anak yo. Anya. Awanan kay tibain. Gustong tatang, pangasiyo. Kunak tupay kat amasikog ka. Kinapudno na. Masikuga kun iti naodi a panagawid ko iti balay nanang. Talo na bulan ti tiyan ko iti. Itatamadlawan. Mabayin akong nga gawi. Awan utang mo an aimbag anakam. Imbis ang matulungan na kami. Ngam si kapay ti mangiruruman kada kami. Isu amanipod ita. Makaamo kamatan iti biyag mo. Ayan ti kabsat mo. Ante ti kwarto na nanang. Nanang, tatang, pagkawanan mat. Masikugak mat. Anya. Nagalas ti ugali yung agkapsat. Makamu kayo ni tibiyagyaw. Saan nyo man lapin anunot nang itirigrigat may kadakayaw? Alaw may kadbakat. Hagawid tan. Hawan ti sirbina ti mayanta di tawi. Hanggang lakay. Umayikan. Agawid tan. Nay, anya ti pagsangsang itam? Ay, kasanungatan ti kasasaan dagiti anak ta. Baybay am idan. Saan da pinanunot ti rigata? Bukod na lang pagragsakan ti pinanunot da. Ay, adda pa'y nga takanin da. Bayam, tapno marik na damat ti rigat. Makaamu damat tayo. Palubusan na ko ba amang sarong karkada ko ada. Di mo ipapilit ti kayat mo. No saan mo akayat adata ti agapa. Ay, anak, si kalangan ti pag-asak. Saan ka di nga amumat jay dagos dagiti kakabsat mo? Wananang. Ay, mapan mo man kumustahan ida. No kasanumatan ti kasasaad da. Sige nanang, mapan ko ida kitaan. Adto iti kwarta. Itin mo kadakwada. Tamangan no kasapulan damay. Sige nanang, ited ko da ito'y kadagiti kakabsat ko. Kat, kumusta nga'y dagiti kakabsat mo? Nasayat mati kasasaad da nanang. Kinapudno na, saan da nga inawat ti kwarta apapaited yo. Isupay kano nga usaran tayo. Kan saan nyo kano ida apakadanagan. Tagpadpada na singpet dagiti naganak dagiti nakasikog kadakwada. Isuda ti tumultulong kadakwada. Kan itultuloy da ti panagadalda. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Idulin mo nga ron day ta kwarta. Tausaram iti panagadal mo. Wananang. Dan inti pa nagturpos mo iti high school. Anyamat a kurso ti kayat mo nga lain. HRM ko matatang? Anya? Ay, pang babae day ta a kurso. Jack kayat.
Kinapulis, di kayat ko nga alaam. Tatang, diyak kayat deta ako ruso. Siyak timang paadalkan ka. Isu ang masapol atong palanak. Ngamsak mo ti agadal, tatang. Isu arumbang kumasyak ti agpili ti kurso akayat ko. Saan kumaanatang ti ulaw ma? Di ka agbalin na balasubas. Akas ka dagiti kakabsat mo. No saan mo akayat, ama ipada ka kadakwada. Kita, nalpasan ti graduation mo. Kat mapangka-enroll. Ngam, kinapulis ti enroll mo. Saan kat aday ta HRM? Apay, bakla ka aya. Diyak kayat ti anak abakla. Kaslawan ganas ko nga ginroll, tatang. No day tamat ti kayat yu ako ruso nga alaag. Apay ngamin asaan mo akayat. Ala, ibagam ti rason. Saan nga rod aday ta ako ruso ti kayat ko, tatang? Lakay, apay ngamin apilitem, no talaga adi nakayat. Ay, saan ka man mat nga agbalin akong sentidor? Kita man tinagbanagan jay duwang anak mo. Ala, kadwaam nitom amapan agin raul. Katsiguradwam, akinapulis ti i-enroll na. Nanang, kasano da ito yan? Diyak kaya ti kinapulis nga enroll. Ay ka, jay kurso akayat mo ti enroll mo Ay makaamuditan. Saan mo't ngamin anasayata ni tatang ti agpili iti kursok? Apay ngamin, asaan mo akayat ti ibagbagan ni tatang mo akurso? Nanang, aday pudno kada kayo. Ngamsaan kayo kung mga agong ungat. Kansan nyo kung mga ibagbagakin ni tatang. Tamangan no pagtalawon nak. Marigrigatan ako na mangilimliman iti pudno arik nak, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Baklaak, nanang. Anya! Day ti pudno. Awan ti maramidak. Ngam kastuya talaga tirik nak. Diyak nagayatan da ito'y nanang. Ala, mapan ka agpilan. Makaamukan, no anya ti kayat mo akurso. Ay na, agyaman na kada kayo, nanang. Talaga man nakaawat kayo. Gapo, tapat-patgan kayo nga anak ko. Nai-enroll mo matlaang ti anak ta. Awan, lakay. Kahit, ti kayat ko matlaang ti in-enroll na. Awan, ay, bakawan anak apo iti panaglastog ko. Nasaya at nga rugno kasta. Adda ko makayat ko akid dawon kan ka. Anya mananday ta. Mapan ko kumapasyaran dagiti doang anak ta. Mailiwak una yan kadakwada. Lipatan mo dagijay at raidor. Ang anak ko latta ida. Uray anya ti ibagbagam. Saan ka palubusan? Nanang, adda pa kisalipak agay contest. Iso pa iti prize sa maawat ko no mga baka. Anya? Ay, anak ko, sigurado ka ka din iti dayta arignam. Amangan numabalin pa'y alabaanam dayta arignam. Nanang, manipod adan puot ko, kastuya kon. Diyak lang padpadlaw. Ang amitatadak kon, marigatan akon amang ilimad. Ala, awan maaramid akno kasta, anak ko. Hanggang saan mo nga ipadpadlaw ka ni tatang mo dahi tapalimod mo Ta sigurado nga agungat manunday jay. Muna akong nga agawid bakit. Si kanto timang Ricard. Nagawis ngamin ni kumpari Lucas. Mapan kami kano makipiasta. Ije ka bang ibang abaryaw. Ala nga rod. Siya kunti makaam mo ditoy. Ala, ilapas mo nga rod to'y dadaitek. Tamangan mo may daalaan intong bigat. Sige, siya kunti makaam mo. Ala, patuluyat nga rodain.
Napanan ti asawak. Ay, Diyos ko. Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na abaklan ni Tom. Kan numaamuan na. Asaan ati kurso akayat na ti inyenrol na. Ay, si kalako man ti makaam mo. Diyos ko. Ay, Lakay. Apay akas na itsura masimbangpag. Ay na, mangibabay di anak mo. Ay na, makapatay aksa. Ay, Anya ka di nga ibagbagamon. Nakitak ije piyesta at ti anak mo. Ay na, nakisalip iti gay contest. Ay na, sumat lagayam asaan na akayat ti kurso a police. Ay na, tabaklamat gayam. Ay, nakita na kakade. Jack amaw, ngam nagawid akaw na. Tamabain na ka ni Kumpadre Lucas. Ay, sumangpatula ang nalaing anak mo. Ay, pagtalawak. Ay, anya kakade. Ay, saan mo ko maapagtalawin nito? Ay, sumardeng kan. Tamangan nusi ka ti makabil kaw. Awanan ka itibay na bakla niya. Anay ko tatang pangaasyo. Dita ko makabilin. Awan mo ti madingar aramidak. Kanawan mo ti dagas na no kastuya. Awatin niyo ko mati kinataok. Mangibabain kang ubeng. Ay, gusto ko man, Lakay. Ay, saan ko maakas ti aramidam iti anak ka? Maasi ka kunkwana. Alaam dagiti kawas mo tagtalaw kan. Diyak ka sa pulan ti anak akaskan ka. Pumanaw kan! Manon atawan tinapalabas asaan ta nakikita dagiti anak ta, Lakay. Ay, kasano da ito yan, bakit? Ay, agpada tamot na masakit. Wan garod. Ay, tsak ka ba antibagik? Maulaw ka buhangon. Kasanuak ngaya makaluto iti kanenta. Ala, nusan mo akabalan. Sakpay lang ti bumangaw na. Panagrik na ka talaga nga agkapsut akon. Nusan mo ko maapinapanaw ni Tom. Di anda ko makan kaduata. Itakla maamiris di amin, bakit? Agbababawi ak. Ngamawanan maaramidak. Ay, kailiw ko matendang iti anak ta. Anya nga tamat ti kasasaad da ita. Ay, makita ko mapay ida, sakbay ang mag-isat ti angas ko. Ay, anya ka din da ita nga ibagbagam, bakit? Di ka madanagan. Ikarigatak ti mapan iti balay ti kabsat ko. Tagpatulong ak amang birok kadagiti anak ta. Tatang, nanang, adda kamin. Saan mi nga amo akas to'y gaya man ti kasasaad yo? Adda kamin, tatang, nanang. Kayat mi nga agpaimbag kayo. Ipanda kayo iti doktor. Gaputa kayat da kayo ang makadwa iti mabayag. Kan mailiw kami moten kada kayo. Ay na, agyaman hak. Tay may da kami sinarungkaran, anak kao. Pakawanan da kuma, itinagbasula kada kayaw. Ay, naragsa ka ko na pumusay. Tanakita kayon, anak ko. Jack mailadawan tiragsak ko. Ita, nakita kayo manan. Ala, di kayo kumagsaw iti kasta, tatang, nanang. Agbiag kayo pa itinapaot. Impadoktor na kami dagiti anak mi, Mr. Lonely. Kat ita, naragsaka kon.
Takaden namin ti maysa kadag iti anak mi anitom. Isuitan ti mga asikaso kada kami. Kat ti asawak, nagbaliwan anaming pinsan. Naawat na nakasjay ti kinataon ni Tom. Ken naawat nan, ti panagsikog, dagiti dua nga anak mi a babae. To'y pagayam mo, Marilyn. Agyaman akpagayam Marilyn, iti dito apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo ang mapabasol ti asawam, no apay akasta ti riknana. Tanapaay ngamin iti arapaap na, para kadagiti dua nga anak yo ang nagsikog. Ken naklaat siguro, gaputa di na ninamnama, abaklamet gayam ni Tom nga anak yo. Ngam tinaskan ita, nakikinaawatan kayon, ken nasaya at matan ti kasasaad dagiti anak yo. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Marilyn, manipod Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Best friend ko ni Ayla, manipod pa'y elementarya kami. Agkasungwan kami iti amin abanag. Agingga nga adda saan mi anak kinnaawatan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Audrey, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Imbaglakit din, taagpadataan na ala iti department store ang nag-applyan ta. Iso akayat asawan day ta, saan tamot laang nga agsina, best? Iso nga rod, iso ang naghasat tapay laan. Adala nga rod ang trabaho ta, saan tapay nga agsina? Kasanutan tulangan, no addanton boyfriend ti may sakadata. Di awan pa'y makiboy-boyfriend. Apay, maibagam nga ron. Apay, makaboy-boyfriend kan aya? Awan pa'y mat-agar-aram kanya. Kat no ada-agaram, makiboyfriend kan? Depende no kurasonada. Imbag man, taagpada kayo kan ni Ayla, ang nakastrag iti nagaplayan yaw. Wan nga rod datang. Maragsakan ak unay. Ta saan kami nga agsina? Maragsakan ak nga raod. Tanadaan ka iti gayo, makaskan kwa na. Ado matlaang ti umapal kada kami iti pagadalan iti. Gapo iti kinasingad mi. Angam, kasta kayo nga takasingad iti agnanayaw? Siyempre matatatang. Mano atawanan nga ag-best friend kami. Iso nga amangan no panghabang buhay nga aggayam kami. Hey, nagrigat matlang nga ti trabaho tanya. Agmalmalum ta nga agtaktak da. Nagsakit ti sangit. Kat ano santa awan mo tinalaka trabaho. Mapampanunot ko pa ikit din ti makiasawa iti bakna. Iti kasna. Sa anak nga agregrigat nga agtrab-trabaho. Pangbirukam ko mga rod itibak nang. No, adalakit di maam-am mo. Makiasawa akong adagos. Ne, adan sa gumatang aglang-lang abak nang. Sikanti mapan mga sistem ko na. Sure. Sir, anya ka diti sapsapulan nyo? Miss Beautiful, ibirukan naman iti pantalon. Size 34. Usara ka mga nakitibunyag. Okay, sir. Mabiit lang tayo birukan kayo iti maibagay kada kayo. Nagsubli kayo manan, sir?
Anya ka di man ang tigatangin nyo? Birthday ti may sakadagiti, inanak ko iti bunyag. Babae day jay. San ko nga mo ti agpili tinapintas na kawas? Iso asikala ko man ti agpili, itinapintas. Sure, sir. Mano titawan na? 15 nan. Ken nakutong. Okay, sir. Mabit lang. Oh, dayto, sir. Kitain nyo no magustuhan nyo matlaang dayto abestida. Wow! Napintas dayta pinilim eh. Manungay dayta. 2,000, sir. Okay, gatanga kun dayta. Sige, sir. Sumurot kayo kanya kay counter. Mm-hmm. Ay na, talagang sakit di abak nang dayto'y alakay. Ti panag ko na, saan ko amadmadlaw, ti panagsubli-subli ti customer mo alakay? Nadlaw mo mat gayang, friend. Amom ka di nga inted na tinumber na kanyak, idi na minsan. Textmate kon. Anya? Textmate? Laklakayan, kumparakan ka ng textmate mo? Anya ko matidangkas na. Imposible nga awan asawa na dayjay. Adna, ngam nabayagan ang nagsina da. Kat, maikasar na ka nga road no adan asawa na. Ay na, friend, saanan akasapulan day takasar. Basta maipaay na amin akayat ko. Ken, maipaayan nak itinarang ay apanagbiag. Day tati saan mo nga aramidan? Sana kasta ti panakamamukan ka. Apay, di mo kayat arumang ay ti panagbiag ko? Kayat ko, ngam saan akasta awagas. Kaanong tupay nga ron? Narunod ton dagito'y dapan ko iti katatakder iti daytoy a department store. Ngam yak tupay la napadasan tinagin awa biyang. Kat, tutupam ti katawanan ni tatang mo? Ay nasaan akatawanan ni tatang ko dayjay? Inauna ni tatang. Ay, jaamukan ka. Ala, sweetheart, order maamin na kayat mo, siyak ti makam mo. Talaga agalante ka, boyfriend, honey. Kayat ko nga agikat ka ni Jay Department Store a pagpapayam. Kati Jay kanton balay nga agnaed. Okay, honey. Agpakada akto kinitatang. Kan, agpakada akto matan iti best friend ko. Palubusan na ka nga tayo ni tatang mo? Uray saan nakapalubusan. Ti kayat kulat ta ti masurot. Adda ako ni iti husto nga edad. Tapno ag desisyon para itibagi. Nasayahat nga rod no kasta. Awan nga rod ti problema ta. Awan to ti agbalin a problema ta, honey. Anya, sumurot ka ni ti dayjay Brian? Uwan tatang. Hey, saan ka nga tang agbabawi iti dayta a desisyon mo? Saan tatang? Di dakon lapdan, tauray anya pa'y tibagbagayo, saan dakto ang malapdan. Ay, unay kan anak ko. Diyay ko malalaki, amabalin na ka nga ikasar, ti pakiasawaam. Ay natatang, an-anwag ti kasar no agrigri gataktumat laang. Ay, makamu ka, no saan ka mabagbagaan. Aramidem nga ron ti kay kayat mau. Total, adamat tan panunot mau. Best, talaga ka di adi na kayat akasao. Nangitid akong iti resignation letter ko. Pumanaw akon, ngam aging gayta, di nakpayla kayat akasao. Sana ko nga awagan iti best. Mangrugi ita, lipatan na kon a best mo. Tangay saan ka dumdumngag iti pamagbagakan ka. Apay akasta ka. Imbes ngagbalin ka anaragsak para kanya. Ngam saan mat? Siguro umapal kanya. Saan mo akayat arumang ay tibiyag ko? Awan rumba nga apalakan ka. Awan tinakaapalkan ka. Ngam saan ka nakayat agayam? Ta saan ko akayat aramidam? Jak impagarup akasta kagayam. No di na kun kayat agayam, awan maaramida. Ngam sapay kumata dumtang to ti panawan akayat nakdun akasao. Urayak day ta at tiyempo. Sapay la kuma, ta saan kanto nga agbabawi iti day ta nga aramidam. Awan to ti rumbang apagbabawyak. Nagdakil gayam ti balay mo. Ngam si kalaang tagnanaad. Wen, gapo tadag iti anak ko.
at damatan bukod da abalay. No kasta, duha talaang agyan dito eh. Wen, at datang tangdanak ngaglaba ka nagdalos, ngam iti Sabado laeng nga umay. Uray saan mon apa umayan, siyaklatan di agdalos ken aglaba. Ay katiso, honey, no iso ti kayat mo. Kaslang amin sa anak akomportable no adda sa bali ang tao dito eh. Siyaklatan ti agtrabaho ta kabailak mo. Okay, amin na kayat mo, masurot, honey. Basta asikaswenak, nang runa no sumre ka ko na iti opisina. Saanin ang masapul nga ibagam day tahani. Iso ti aramida. Tasyakat nga rudan ti asawam ita. Nasaya ata si Mang Pagkan, honey. At ang amin good news ko. Anya day ta good news, honey. Masikuga, honey. Oh! Good news nga agpaiso day ta, honey. Umay ka man, tabagkatin ka. Ay! Honey! Ibaba na ang mga lumatin na nga. Manipod ita, ang nadam ti bagim, ha? Jakayat nga dadakas ang mapasama kiti anak ta. Siyempre, matani. Ay, anya gayam ti kayat mong agbalin nga anak. Babae o no lalaki? Kayat ko, lalaki ko ma. Sika ngay, anya ti kayat mo? Uri anyamat ket di kayat ko. Ngam, mas kay kayat ko no babae. Siyempre. Kailiw ko unayin ti best friend ko. Ngam aging gayta. Di nakpayla kayat akasarita. Ay, numaawat nala kumatinagbalin a desisyon ko. Siguro, kanayon lakit di ngagpa-share dito idayjay. Naragsak kami kuma. Maragsakan nga ta. Numaamuan na ama si kuga kon. Ay, kaano nga ta mapakawanak ti best friend ko. Sapay ko matadumteng tumitlaang ti panawan ang mapakawanak. Ket agsubli ti sigud alin nangen mi adto. Nasimbangan ti turog ni Brian. Ngam siya, apayadyak makatulog. Mapampanunot kulat na tigayim ko. Anay, apay, ang sakit ba't ang tiyan ko? Anay, Brian, nagring ka. Ganakaksan. Anya, ganakan? Wan, mapanta ko man ni hospital. Mabit lang, Rod. Tayo nakisaga na tilugan. Darasam, saan ka nagbaybayag? No apay mat ngamin ajak nadlaw ang naibusan ti diaper ni baby. Sa bagay, mayat mat kit di tapno makarwarak man. Sa anak mat ngaminan ang makarkarwar. Uston dagito aginat gatang ko. Tapno jak marigatan ng agbagkan. Agawid ako. Hello? Hello, Ni Brian. At dasal-sal labayan na ang babae. Surutak ida itinaliman. Jak agpad lang. Di awanan bain alalaki. Kaano pa'y alip-liputan na ka? Imunag na itisinyan. Di awanan bain alalaki. Nanay. Apay akas na tirupa managawaid. Makiwin na swasa kon kini Brian tatang. Tapay. Babaero mat gayam. Nagsakit tinakam ko iti pan nakakitak nga da sa bali a babae asal-sal labayan na. Nagsarita kayo kadain. Saan tatang? Inawagak laang at nagpakada akon apumanawak. Makaamumat yan itibiyag na. Anya nga iti kunana? Makaamu ka kunana kitin. Dinak man lalinakdan.
Kasano kayo nga roden nga iti anak mao? Ag isturak lang ang tatang. At damot basit urnong ko kadagitin intad ni Brian kanya. Best, maragsa ka nak makakita manan kan ka. Imbag man ta nakalagip ka ng pasyar kanya. Kaya't ka di asawan day ta, napakawan na kon. Wan, amo ka nagsublikan dito balayo. Nakaumayak, takayat ko asikat ti agbalin a maid of honor ko, iti umadanin a panagkasar ko. Oh, talaga? Ay na, congratulations, Bes. Katsika, kumusta ka mo tan? Kayat ko ang makita ti anak mo. Kayat ko nga isumat ti agbalin a flower girl ko. Mabiit lang ang tayabak ti anak ko. Valerie! Umay ka man dito, anak ko! Bye, Mami! Iso ni titam nga Ayla, kayat nakangaagbalin a flower girl inton agkasarda. Yay! Sige, Mami. Kayat ko tagbalin a flower girl. Sige nga, Rod. Agpakada akong best, Ado pa'y tinaskan nga si kaswag. Okay, ket agyaman ak itiyo may mo, best. Hello, best. Apingin mawag ka? Talaga gayang maawanan di communication nyo iti ama ti anak mo? Awanan, best. In black kon. Total, awan matla ang bibiyang na iti anak mi. Kinitak ti account na. Nabayak mo't kaya man ang masakit. Adda na dagsan a sakit na. Anya? Wen, adda post dagiti anak na, intagda ka. Kad sigun pa iti post ti anak na. Birbirukan na kayo kano ni Brian. No, adda kano pa nakabalin na, ipasyar mo dyan ni Valerie, takayat na makita. Ay, nasaanan, best. Taaging gayta, nasakit pa ila ang tinakam ko kankwa na iti inaramid na. Anya ka di best. Saan mo ka di akayat ang makita ti anak mo ti amana, iti maudi ang gundamay? Anya ti kayat mo asawan? Dapat siguro karbangan ti anak mo ang makita ti amana. Nasimpod samat na ti anak na. Tatultulungan daman ti amada, abirukan da ka. O sige, itagon daway, surutak ti kayat mo. Amangan no gumura ka manan kanyak, no saan ka atong palen iti kayat mo. Para matlaan iti anak mo dahito na ibagbagak, best. Wanan, best. Naimbag, tada nakaibagakan ka, maipapan iti post me. Kayat ko ang makita ti anak ko ti amana, iti maudi agundaway. Saanan ang makasaon ni Papa? Kan saan pa yun ang makabigbig? Awanan namnaman ang agimbag, sigun kadagiti doktor. Makipagrik na kada kayo iti kasta sitwasyon ti amayo. No, dapan nakabalin na. Dito ikaw kuman nga agnaad. Tabantayam ni Papa, iti maudi agundaway na. Saan na bale? Nainagan iti anak mo, daytoy balay. Isu ti kayat ni Papa, adamot tan bukod mi abalay. Ha? No kasta? Saan analipatan ni Papa ti obligasyon na iti anak yo? Isumat ipakpakaasik, agnad kayon ditoy. Tatulungan na kami ang mga sikasukan ni Papa. Sinurot ko latan ti kayat ti anak ni Brian, Mr. Lonely. Ita, makatawan ng tinapalabas, manipod pimusay ni Brian. Ket dito'y kami maten nga agnanaed. Maragsakan taimbilang da kami maten dagiti anak ni Brian, akamang ti pamilyada. Dayto'y man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Audrey. Agyaman pagayam Audrey, iti dayto'y apakasaritaam. Nagasat ka, tanasingpet dagiti anak ni Brian. Ket subadam latta ti kinasayaat nga ipakpakita daken ka, tapno agtultuloy, tinatalina ay apanaglalangan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Audrey, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.